Amsai pinung arong along alam kia putak Amri local emisi Dominic Yuping maslai perang kia mai kepa Rasteron na dokumen kelong pon Kardom pinyel ke news lang mga tan banjin nili thengtam tokbi non birtang tan ben arjuponik thak Tiwari so ejang atum kesang adim samadhi daga sang along king of lapen Sinder Karlu po joine ke dam tangar ni pinan social media lapen kapre ka berta long kijum flobala maputak local emisi Dominic Yuping maslai pen pini lam cars ka chipipon lapen labang so alam ki along karbiang long autonomous council abitung atum thangnat ke chok chawe puta pangdak pon lapen maslai asang hosta tiwa rada tuma pandia changpon komponai pen Olbenson no piloti ke minus karbiang long Jua 25 Oktober tarikhe Amri Chintong Peace and Development Rally হোৱাৰ দিনাখন আমৰিত বহুত এটা স্কিম ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছিল তাৰে ভিতৰত এটা আছিল আমচাই বিনুং গাঁৱৰ পেভাৰ্ছ ব্লক ৰাস্তাটো আৰু সেই পেভাৰ্ছ ব্লক ৰাস্তাটো আমচাই বিনুং গাঁৱৰ ৰাইজে ইয়াংলি উৎসৱৰ আগে আগে হ'ব লাগে বুলি আমাৰ মাননীয় CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আবেদন জনাইছিলে সেই মৰ্মে আমাৰ CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াও মানে ইয়াংলি উৎসৱৰ আগে আগে যাতে কামটো খতম হয় সেইটো হিচাপে তেখেতে এই স্কিমটো দিছে আৰু আজি এই 25 তাৰিখে সেই তেখেতে দিয়া ৰাস্তাটোক উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিলে ইয়াত আমাৰ CM শ্ৰী তুলিৰাম ৰংহাঙৰ লগতে বহু কেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি সন্মানীয় ব্যক্তি MLA সকল EM সকল MSC সকল টিম কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো ইয়াত উপস্থিত আছিল আৰু উদ্বোধন কৰাৰ লগে লগে ৰাস্তাটো অপেনিং কৰাৰ লগে লগে আহি সমাধি ওচৰত যেতিয়া পাইছে তেওঁলোকে এই সমাধি মানে ফটো উঠাৰ কাৰণে তাত সকলোৱে গাড়ীৰ পৰা নামি সমাধি উঠিলে তাতে এটা কথা হ'ল যে মানে ৰাস্তাটো বহুত ঠেক মই পিছে আহি আছো সেই সময়লৈকে তেখেতসকলে অলৰেডি জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি পেলাই সমাধিৰ ওপৰত গৈ পাইছে আৰু তাকে লৈ পেলাই আজি সোশ্যাল মিডিয়াবিলাকত বহুতখিনি বিতৰ্ক হৈছে আমাৰ মাননীয় CM তুলিৰাম ৰংহাং নাম লৈ পেলাই সমালোচনাবিলাক কৰি আছে কিন্তু এটা কথা আমি স্পষ্ট হোৱা দৰকাৰ মাননীয় CM তুলিৰাম ৰংহাঙৰ লগতে যিসকল গণ্যমান্য ব্যক্তি সন্মানীয় ব্যক্তিসকল তাত উঠিছে তেখেতসকলে আমাৰ তিৱা পৰম্পৰা মতে সমাধিত জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি পেলাই প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰি সেই কথাটো তেখেতসকলে নাজানে আৰু তাত কোনো সাইনবোৰ্ডৰ ব্যৱস্থাও ইয়াত নাছিল কিন্তু মই যেতিয়ালৈকে ঠাইত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল ওপৰত অলৰেডি গৈ পাইছে আৰু মই এজন তিৱা হিচাপে যদিও জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি পেলাই Inut aning ke mesan abang puras teron pu abang pu dokumen nang ke chehumri ji apan kachuningri Bokalighat police station ke parlo sigari pathar arong amekar ke hai teron nas puras teron akenang satnaya dokumen kupi koson lone tempo long long iglok labangsa dokumen kelong lake jaipong ahawar along ke do sarbura tokbi arong amekar balancing ingtihan lo ingtia sango ferangkia thengno nangka pachini do natengke labangsa dokumen bolong komaji lapen langhina dak tempo ke begabang pusi kelong pon lapen thu balancing ingtia pan CP pajek pon pen puthot ahem pu along anke pale ji apan pura kedam tang roithoma prans dame penan social media Facebook WhatsApp group along dame pilo Nuarbagori MSC constituency along MSC Wise Peace Lapen Development Relia Mai ke paman pon Lakain ko rathok Nuarbagori MSC constituency along BJP Radamai pi peman pon
Lakain kora trok dor baguri MSC constituency ke parlo. Daithor mini stadium along BJP pen MSC wise piece la pen development really amai mesen pen bechun pon. BJP pen radamai pi ke paman pon along. BJP atum ke claim ke tam ke mela pen. Kaching thora mo ke paprang pi gajok la pen local MSC recharge tok bikeja ke mi rata ning kang sam la pen. Rata ning ke hang ke papleng thek an parta ke do kelang afan. Kelang ka paching bar pon thek pot pini congress ai dor baguri amai pu rensing teran pen chenglok. Keong dong Congress arat atum APSLC lapen SDC arat kado kawe paroi sira bang trok sike barat atum BJP along chingbedon pini keong dong kaching thora mo ke tang ason CM toliram ronghang pen towar boundary wall lapen IB highway ta ingpupon maypi along CM toliram ronghang Dr. Numal Momin Deputy Speaker ALA Oren Singh MP MLA Dorsing ronghang Rob Singh Toran Bidar Singh Ingling EM MSC Board Chairman lapen kapre ke the keding atum chutong si Radamai pi mesen ben bechon pon Chokiala pen Philip Tiso luti ki minus kar bienglong. Asam University Sekali Dr. Momin Atehai Lapinan kita perlu itu penting honai Ninga Atehai CFC Parliamentary Conference MP Oren Singh Atehai Lapinan Somen kita perlu Ibu MLA Bidar Singh Atehai Haro MLA Dorsing Atehai Petino MLA Rufik Atehai Kartiko Tumas Council Tim Karjanong Nilo Kalangan Rakyat IM Rudiko Atehai IM Mohsin Atehai IM Kasih Bibi Mahayo IM Konsideran Atehai IM Lumsideran Atehai IM Raju Iso Atehai Lapen IM Turan Lupa Atehai Sir, Karbi Anglong and Golaghat bordering at Lokhojan is still unresolved. Lokhojan claim mo lapenda revenue department to khani sinang toilo basi atum projin pen kinitani ran mo revenue department basi projin kan sa আগন্তুক কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচনটো 26টা উপস্থিত হ'ব নে নে চুক্তিৰ মতে বিধি হ'ব regarding his question we will follow the talk with the Okul minister together CM Okul and myself will visit the project solve that problem Okay, sir. Thank you. Ini itu sih kan bang, produk dia cenderung pilih kalau don harus sila don harus sila terus ke bang kongres kan, nanti ke don pun ini ke kongres kan, kongres namun don kongres presiden kan proxy loh, soki ini anak kan terus sih kan, ini masih kan ini yang adalah mohon apa nilong na tuan Jadi kada we bam harus sila don prosekep anu don mang tulang don paru tom pulo sama kalau long ya pokok ya kan so benek dari tapi benek Apa dari Kongres sampai ingkang sampai lambang karena mana ada sampai kita long do BJP sudah kau posisi dan council do BJP sudah kau posisi mana ada Rong rupak large berarti sini ke Sarkar kan Sarkar itu delong ke living private mana ini tuan personal pengen delong pilih school delong hospital baik ini jadi pasti ini semua apa saya kan di dalam konsep so ning itu kan sini ini kok kan cukup apa yang itu yang ada nilihin mana bangke nilih bagus kan kira nilihin kan tangka poisa nilih paling banyak tangka poisa kan alam tabe aku nilih paling tangka nak bikin nilih ningat plong masih macam mana rabni lepas nilih ningat plong nilih ningat plong kira tadi penilih tangka pan tulen nilih kan kali taruh sekian tem biji apa yang ke poisa napi pen porote
yang itu bisa nih jawab kontak ini jawab kontak Masalah saya TV orang aku cepat melihat aku itu bilang ini pinon belak non harus sira info batulah na isna kita tinggal non next non kibanggi nilai tengah ni sana kau pergi tempat itu kok kalau teman deng tapi lebih harus sira bang ya armu dari tunggal bang ini jadi lebih harus sira bang ya bang tarang tunggalang tapi tidak punya oh nilai tengah tu sih kalau soteng sepipo jual banguri kisung ang kidung doon pero yang rapet ko langsung si bakit yung tadi dapat antar ke nang cetam itu elemen paling itu nih dah rangka ini Pinya berta lasi kan tu nilo, dompet aku mi kurang tu.